Ibizinyembezi novuyo ngethuba umama edibana kwakho nentombi yakhe. Iminyaka engama-20 yonke esisibini singabonani. Bachitha iiyure ezimbalwa emva kokuba ezelwe uNofundo nowathathwa sisizalwane ngethuba umama wakhe wayengene kwigumbi langasese. Ngizizwa ngijabulile ukuthola ingane yami phezu kokuba yalahleka. Ngiceda kumthola, ngiceda kuphuma esibhedlela. Lo mama akakwazi ukuzixolela ngesisiganeko yaye oku kubangele iyanhlukwano kumalungu olusapho. Leminyaka endlulileyo kusukela 2001 impilo bese ihlangahlangene umndeni ungasakhona ukuzana kahle. Ngoba bese ngathi ukulahleka kumntwana kwaba iphutha lami. Olusapho lothulele umnqwazi amakhasi ezonxibelelwano nanjengoko lufumene intombi yalo kuFacebook emva kwale minyaka. Usisi wami mina ngamthola kuFacebook. I was busy scrolling and then ngamfanisa nobhuti wami omncane, and then after that ngakhombisa ugogo because bengiseduze naye ukuthi uyambona ufana nobani, and then yena wambona amfanisa nomama. Olusapho luthi lunethemba lokuba umthetho uza kudlala indima yawo.